Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Nina benkayishana kaMenze niphuza umlaza ngameva. Enhla nasezantsi siyabingelela. Namhlanje ke sisahleli kulona uhlelo ake sifune sithole ukuthi singobani thina. Masuke sikhuluma ngalezi inhlelo nganza kwethu. Sisuke sikhumbuza abantu ukuthi abakhumbule impande, abakhumbule kwantu. Ingakho ke sithatha lesi sikhathi kaMabhodla siloke silanda abantu abahlukahlukene ukuthi abazokhuluma kulona lolu hlelo ake sifune sithole. Namhlanje ke nganza kwethu sisaqhubeka kuma episode noNkululeko Mfokazulu. Njengoba abantu babehlale bekhala becela ukuthi sibenzele amanye ama episode. Nganza kwethu kwesofisa ukuthi sikubalule lokho ukuthi lento yokwenza ama episode akuyona into ya overnight. Kuyasetshenzwa nganza kwethu makuzokwenziwa ama episode. And futhi lento yama episode nganza kwethu inama challenges njengoba sazi ukuthi uma suke sokhuluma nomuntu njengoNkululeko, umuntu ombethwe kakhulu izidalwa zakamoya, umuntu ombathiswa amandla. So ngaso sonke isikhathi masokwenza izinto ezifana nalezi, impi yalo nasemkhathini nganza kwethu. So cela ukuthi nisubscribe nganza kwethu ukuze masisenda ama episode amasha angene nama notification kini. Angifuni ukupholisa amaseko, ngizothatha leli thuba bese ngibingelela uDumo Lwelanga ngoba leli igama likaNkululeko igama alethiwa abazali, kepha ke ngokomkhathi nangesimo sokumbathiswa amandla wayesephiwe igama loDumo Lwelanga. Ngothatha leli thuba ngimbingelele Mfokazulu. Ake ngithathe leli thuba mfowethu ngikubingelele kulolu hlelo ake sifune sithole. Hey baMabhodla. Yes. Saphinde sahlangana siyobonga umusa kaMenzi wakho konke. Yes. Ogama lakhe lingaziwa futhi lingenakwaziwa. Phinde sithi udumo lungolwabakhulu lapho suke sibala idalwazi kaMenzi ezinkulu onomkhubulwane. Omvele kuqala osudumo nosozwaphi. BaMabhodla siyabonga nothando engilithola kubantu nangendlela abantu abangeseka ngayo. Ngoba zibe khona izimo nezivunguvungu ezithize ezingehlele kodwa abantu bakho lokhu bangeseka kusukela eqaleni kuze kube manje namanje basangeseka. Ngiyalibonga uthando nesupport engithola kubantu ngaso sonke isikhathi. Hayi baMabhodla philile mhlambe nami sengezwe nakuwe, hayi alukho lubi ngakimi. Ayisiyaphila mne wethu, siphila kakhulu and sibonge nje uNkulunkulu ukuthi aloke sinikeza ikhathi siphindelela zokuthi sikwazi ukuhlangana mfowethu sizophakela isizwe sikaphunga noMageba, especially isizwe sakithi esimnyama, ngoba siyabona ukuthi impi ihlasele and ukuhlasela kwalempi ayikho physical, impi yakamoya. Ingakho ke sidinga ukuthi ngaso sonke isikhathi silanda abantu abafana nani Nkululeko, abantu asebembathiswe kakhulu amandla kamoya ukuze sikwazi ukuthi sizolwa lempi mne wethu ebhekene nesizwe sonkana. Masiqhubeka lapha mne wethu because angithanda ukuthi sidle kakhulu isikhathi sababukeli noma abalandeli. Hey bangakubulala uma udla isikhathi sikaNkululeko Zulu. Cha masiqhubeka Nkululeko mfowethu, kunembuzo lapha eqhamukayo ukuthi njengoba umuntu mfowethu ophiwe lento yokuphuma emzimbeni, mhlambe ungakusichazela yini mfowethu ukuthi ithini indaba yokujula kolwandle, ukujula kolwandle nokubaluleka kwalo ulwandle? BaMabhodla wathinta indaba enkulu mawuthinta indaba yolwandle ngoba hey le ndawo baMabhodla indawo ejule ngendlela eyisimanga. Sokuthi even ngisho nemoya yobubi iyathanda ukudlalela kule ndawo. Yes. Nemoya yokukhanya edlalela kule ndawo. Engakusho ukuthi ulwandle ngingalifanisa nekhaya layo yonke imimoya. Ngoba imimoya engalungile uyayithola khona, nemoya ukuphila uyayithola khona. BaMabhodla ulwandle lijule ngendlela eyisimanga. Ngizokhuluma khona into engake ngayikhuluma ngathi
Emkhathini kunendawo ekuthiwa isikhohlakalini lapho kutholakala khona amabhuku ayisikhombisa. Lo ndawo ikhona olwandle. Kodwa eyasolwandle ijule over ukudlula lesi emkhathini. Ulwazi oluningi bamabhodla lutholakala olwandle. Ulwazi oluningi lutholakala olwandle. Yebo ulwandle likhona emkhathini eliningi, kodwa luningi kakhulu ulwazi emanzini asolwandle. Kukhulu ngitshele nje into ongayazi, bamabhodla uyazi ukuthi ulwandle liyayirecorda inkulumo yakho. Ayibengazi. Musikhathi ukhuluma inkulumo yakho liyayiqopha, liyayirecorda ulwandle ngendlela olupowerful ngayo ulwandle. Bamabhodla njengomuntu ophumayo emzimbeni, hlala ngingiveza ukuthi phansi kolwandle ngazi up to z. Impilo ephilwa lapha ngiyayazi up to z. Noma ngingakaze ngiligudle lonke, kodwa zikhona izindawo esengifinyelele kuzo phansi kolwandle ngafike ngabona ukuthi kanti impilo ijule ngalendlela engaphezulu ukucabanga kwethu. Lapha bamabhodla olwandle kunamadolobha amaningi ngendlela isimanga. Ngaphansi kwamanzi. Kunamakhosi ahlonishwayo. Akhothanyelwayo. Khona amakhosi angofish. Akhona aphatha izimfoloko. Lapha phansi kolwandle. Ahlonishwa ngokusezingeni eliphezulu. Ayaguqelwa lawa makhosi. Indawo yasolwandle bamabhodla olwandle kune library enkulu ngokusezingeni eliphezulu kakhulu. Ongawukuthi uyazi ukuthi bamabhodla impilo yomuntu iqoshwe olwandle. Mangithi impilo yomuntu ngisho ukuthi impilo yomuntu iqoshiwe emabhukweni asolwandle. Ulwandle kunamabhuku ane information ejule ngendlela eyisimanga. Okusangidida ngihlala ngiyibuze ngoba ngathi noma ngibona le ndawo yasesikhohlala ngayibuza ukuthi la mabhuku afika kanjani lapha. Nalapho olwandle kunamabhuku awumqingo. Anamandla ngendlela eyisimanga, aphethe ulwazi olujulile ngendlela engaphezulu kokucabanga kwethu thina abantu benyama. Kunamakhosi ahlonishwayo lapha. Kunezidalwa ezizinhlobonhlobo lapho olwandle. Uphinde sibe nazo futhi nezidalwa ezifana nathi ezingabantu njengathi ezithwetshulwa ulwandle njengoba kunabantu abathathwa ulwandle begcine bengatholakalanga. Kanti imoya ephila lapha yenza njani? Isebenzisa i-data zalabo abantu, idumo zalabo abantu ukuze siphile ngani ngazo. Kuningi okulapha olwandle okungaphezulu komqondo wethu. La emhlabeni bamabhodla kunabantu angabangaphansi kwenkolo yobubi abasungula ama-app ahlonishwayo nathandwayo. Lawo ma-app bamabhodla akhandelwe olwandle ngaphansi kwamanzi. Okunye kokuyimfihlo abanye abangakwazi. Ulwandle bamabhodla liwunozala womhlaba uqobo. Ulwandle, amanzi olwandle madala kunomhlaba nezintaba lezi esizibonayo. Yonke lento esiyibona la emhlabeni, izintaba nani kuqhamuka olwandle. Ngamanye amazwi kuzalwa ulwandle. Injalo bamabhodla. Okusho ukuthi ngamanye amazwi njengoba yonke into iqhamuka olwandle, njengoba kwachaza futhi ukuthi kunezidalwa vele zaphuma khona olwandle, kusho ukuthi yonke into igenerate olwandle. Mfowethu siyabonga kakhulu Mfokazulu ngolwazi mfethu osiphakela lona, especially ke baningi abantu mfethu abebehlale bebuza imibuzo ukuthi kwenzakalani lapho olwandle, because khona omunye engangamuzwa ebuza indaba ukuthi kusuke sekwenze njani olwandle mase lithatha abantu, kusuke sekwenze njani, because uthola ukuthi mhlawumbe abantu maku i-festive season beyobhukuda lapho olwandle, uthola ukuthi manje kunabantu abavele bamane bathathwa olwandle. Bamabhodla kunebandla la emhlabeni elikhona elihlonishwa kakhulu, elimpucuko yale yabamhlophe. Ukusunguleka kwaleli yabandla laqhamuka ngesidalwa esasiphuma phansi kolwandle sasibizwa ngoDagon. Lapho sikhuluma ngama-Roman Catholic. Kunamasiko agcinwayo izikhulu zakhona ezithize zenza ama-rituals athile olwandle, zisebenzisane nemimoya ethize ephila olwandle engalungile. Bamabhodla maningi ama-rituals agcinwayo abantu abasebenzela uNkulunkulu wobubi besebenzisa ulwandle ukuze bezozuza amandla athize abangazalwanga nawo. Ngoba amabhodla
kunamandla akhona la emhlabeni ayimfihlakalo abantu abangazalanga nawo labo bantu bayaye bangene ngaphansi kombuso wobubi ukuze bezozuza lawo mandla ngizama ukuveza ukuthi bamabhodla baningi abantu abahamba emhlabeni abathathwa ulwandle kanti kusuke kunomkhuba owenziwe olwandle ukuze kuzothatheka abantu abathize kuyogcinwa amasiko enkohlakalo ethize ekujuleni kolwandle injalo bamabhodla futhi bafana nemhlatshelo injalo bamabhodla siyathokoza mne wethu mangiqhubeka lapha Dumulo welanga kukhona eminye imibuzo mfethelo iqhamuka futhi ethi ngabe zikhona yini izingqinamba mhlambe obhekana nazo kulento yokuphuma emzimbeni ngoba abantu abaningi ngiyabezwa bakhuluma nango astral projection yabo yebo amabhodla kona angeke ngize ngifihle lokho ziba khona ingqinamba eziye zibe khona kodwa ngisimo somoya ongembethe ongilawulayo engawuthathisa ngokuthi uyingilozi yami ngoba sikhuluma ngodumo lwelanga sikhuluma ngengilozi engembethe kuyiyo engilawulayo ukuthi hamba ufike la ungafiki la uzoba nenkinga ungafiki la yebo bamabhodla ziba khona ingqinamba eziba khona ezithize especially kule mimoya engalungile ngoba miningi imoya engalungile enakho ukungiatha ukungihlahla ngendlela ezithize ngendlela yokuthi uma lemimoya izongihlasela iqala ka spiritual izigcina sisebenzisa abantu abaphila kuphi enyameni ngene ngiba nengqinamba ngene ngiba nezinkinga ezithile yebo khona ziba khona ingqinamba eziba khona kodwa ziyanqotshwa egcineni ngoba akuphumeleli ngendlela ayisuke ifisa ngayo yebo iba khona imoya engilwisa ngaso sonke isikhathi ngoba nenkinga yokucindezelwa ngiba nayo kakhulu ngamanye ngisuke ngihlaselwa imoya ethize suke ingahambisani nalento engiphilayo noma nalempilo engiphilayo ngesimo sokuthi ngibona izinto ezithize mase ngiyithatha lezi zinto ngizoyiphakela umhlaba ukuthi abantu abazi ukuthi impilo ayinjengoba beyibuka sacela usenabele kahle mfokazolo ngabantu bokuqala lalaba amabhodla okunye ngitshela ungakwazi ulwandle lunesibeletho the womb ulwandle abantu bokuqala ngabaqhamuka olwandle nakhona kwakungabantu besifazane laba abantu besifazane babamabhodla baqhamuka olwandle babe u7 laba bantu babengazi noma liyaphuma noma liyashona yes ngesikhathi beqhamuka olwandle babamabhodla labantu babephelezelwa amadolphini lo esikwazi ukuthi amahlengetho leza idala izona ezaziphelezela abantu bokuqala yes bakhafulwa amagagasi olwandle labantu bathe mase bephumile emanzini bengazi noma liyaphuma noma liyashona bengazi ukuthi yini kufanele bayenze yini kufanele bengayenzi laba bantu babamabhodla babedla ngisho even ngisho inhlabathi mase bezwa nje ukuthi babedla noma yini and futhi kwakungaba affect lokho kungabalimazi baphilile isikhathi eside belandelana behamba kwaze kwashaya isikhathi lapho sokuthi kunedalo ezaziza la emhlabeni zizofuna igolide lezi idalwa ithoma ifika zazi u200 isibalo sazo umunye uzoyibuza uNkulunkulu kuyithatha phi lento ngihlale ngisho ukuthi enye information ngiyifunda phansi kule library etholakala emkhathini ekuthiwa isikhohlakaleni bamabhodla thele zidala uma zifika zu200 zafica abantu besifazane labantu besifazane babe noboya obuningi emzimbeni babe bafishane futhi labantu besifazane lezi idalwa ithe uma ifica mayifica abantu besifazane zabona awu kunabantu besifazane la abaphila ngalolu hlobo lola abazi noma liyaphuma noma liyashona aqala enunwakhe lawa efikile azama indlela yokuthi abe connected nalaba bantu ngoba yebo ngoba laba bantu babengazi lutho aqala ngoba aneni wakhe ahlakaniphe ngendlela esimanga aqala azama ukufuna ukuthi okay yiphi indlela esingazama ukuthi connect nalaba bantu ukuze sizozwana bamabhodla amaRoma eBhayibhelini kuthiwa kunencwadi lapho kuthiwa amadodana kaNkuluNkulu abona
abantu besifazana alala nabo. Yes. Le ndaba leyo yathathelwa kulento engikhulumayo. Base beyijika ngoba amaroma wo clever. Oh clever, yes. Bayijika lento base beyibhala ngalendlela abayibhala ngayo. Kodwa iqiniso lithe mase befika ama-Inonwak ahlala nabantu besifazane abafundisa ukulima. Lama Inonwak ngesikhathi efika kunezithelo ayiphethe. Ngizoveza enye into mhlambe abantu ezobadida. Kunezithelo ezikhona la emhlabeni ezafika ngama-Inonwak kulomhlaba. Yes. Lapho singabala ama-aphula, obanana, ama-orange. Lezi ithelo ezafika nama-Inonwak ngalesa sikhathi. Yes. Labo bantu bamabhodla baphumela la eSouth Africa la sikhona. Baphumela la labantu besifazane bathe uma bephuma labantu besifazane bamabhodla. Yes. Kulelizwe ama-Inonwak aqala abafundisa ukutshala. Yes. Abafundisa ukulima, abafundisa ukuhlakula. Kuthe emva kwalokho abafundisa nokutheza. Ayiseqala abafundisa nokwenza njani nokulayitha umlilo ngamatshe ngoba kwakuyinto ababengayazi leyo. Abafundisa izinto eziningi. Lama Inonwak ahlala isikhathi eside kakhulu la emhlabeni nalabo espenda nalabantu besifazane. Yes. Kuhamba baze begcina sebelalana nabantu nalabo bantu besifazane ama-Inonwak. Lama Inonwak ayengakungamadoda. Lama Inonwak nokuhambe kwahamba bamabhodla base bezala ini balalana kwazalwana izingane kwasiqhamuka izingane ezazi nobulili obubili. Ubulili bendoda nobulili wesifazane. Zazalwa lezi zingane zaziningi. Into eyenzeka ngokuthi ama-Inonwak ahlakaniphile abehamba ngaleso sikhathi ehlola indawo nendawo ukuthi ngabe yini enye ekhona kulomhlaba abangakayiboni ngoba amanye ehamba efuna ulwazi efuna ukuthi yini enye abangakayiboni ekhona kulomhlaba abafikele kuwo. Yes. Nokuyilapha ama-Inonwak agcine esethatha izingane zonke lezi ayiqhubha ayoyifaka emgedeni othize. Lo mgede ukuba amabhodla ula eCape Town. Uhamba isikhathi kama-Inonwak selalile nabantu besifazane emhlabeni base bezala izingane ezazi nobulili obubili obendoda nobesilisa. Kuhamba isikhathi ngobuhlakani bama-Inonwak ngoba ama-Inonwak abehambela umhlaba. Ehlola ukuthi ngabe yizini ezikhona emhlabeni njoba umhlaba ukhona omkhulu kangaka khonani. Ngokuhlakanipha ke nomqondo wawo ngoba uphakeme and futhi sezingeni bagcina ama-Inonwak eseyithatha izingane. Mayithatha zonke izingane lezi zazi nobulili obubili ayoyivalela emgedeni. Uma eyivalela emgedeni zahlala izingane laphana isikhashana esabasidanyana nje impela baze bahamba futhi bayivulela bayikhipha kuloya mgede ezathi mase iphuma kuloya mgede zaphuma sezinobulili obuhlukile. Yeah. Zinobulili bendoda zinobulili wesifazane ebuhlukene. Khumbula isikhathi izalwe ingane binobulili obubili. Yes. So kwenze kanjalo ke ngobuhlakani bama-Inonwak ayebunika abantu laba bayikhona emhlabeni kwaze kwahamba abantu bacreate izinto itechnology lekhulu usuku nosuku. Ngakuveza ukuthi thina abantu ayikho indoda eyobuya mase kubhubha umhlaba njoba sazi kodwa solinyazwa itechnology ekhula usuku nosuku. Technology ekhulu usuku nosuku iyona eyosibulala. Njoba kuhamba isikhathi ke ama-Inonwak afundisa labantu izinto eziningi umqondo wabo abantu waze wagcina sewudlulela. Okuthe mawusudlulela umqondo wabo kwase kwenzakalana baze bagcina sebecreate nezinto eziyingozi ezazigcina sezibaqhatha nemvelo njengoba sibona nathi kwenzeka. Baze bagcina sebecreate amagesi agcina siqhuma technology le. Yebo. Theba meqhuma lamagesi kwafa yonke into eyayikhona emhlabeni. Yes. Thema isefile yonke into ekhona emhlabeni ngaleso sikhathi ngoba imvelo iphathisiwe, imvelo inamandla. Masikhuluma ngemvelo sikhuluma ngelanga, izinkanyezi, nenyanga, nentaba, nemifula, nezihlahla, nolwandle uqobo, nezilwane ezihamba emhlabeni. Yes. Labantu bathe mase befile bonke imizimba yabo yayisiqala ibola. Uthe uma ibola imizimba kwase kwenzakalana kwase kuphuma impethu emzimbeni yazo. Lezi impethu ke babamabhodla izona lezi
ezaqala zaba impethu, zadlula zaba amatshekeje, zaba yibankwa, zaba amagundwane. Lezi impethu zaqala zadlula kuzo zonke izilwane ezikhona emhlabeni ezincane kuze kuzofika kwezinkulu. Zagcina sefika esigabeni sokuba umuntu. Ibona ke labantu babamabhodle bebephila 3000 years bengafi, bephila isikhathi eside. Ngesimo sokuthi ama-Anunnaki behlala efika emhlabeni ezohlola ukuthi ngabe kwenzakalani emhlabeni. Athi umefika ama-Anunnaki abona ukuthi okay labantu sasibashila abasekho. Ekhona lolu hlobo lwabantu olusha nalo alinalo ulwazi kahle. Aqala phansi futhi ama-Anunnaki ase banika ulwazi futhi bona laba abafundisa ukulalana, abafundisa nezinto eziningi. Yes. Laba bantu yibo ke labantu bebephila isikhathi eside njengoba siyesizwe emlandweni kunabantu bebephila isikhathi eside. Labo bantu baqhamuka kanje, baqhamuka edunjini zalaba bantu ababulawa yini amagesi. Le information ngithatha kule ndawo etholakala emkhathini ekuthiwa isikhohlakaleni namabhuku awu7. Sikhohlakaleni injalo impela baba. So manje ke ngeke ngeze uthinta indaba yelento lapha kaNomkhubulwane ukuthi ingane make kusukela kulezo igaba kuzaneno ingane bethi mayikhula bese ithathwa iswa kwinkosazana entaba. Angazi noma inkosazana entaba into ebiyenzeka ke bamabhodla ngike ngaveza indaba ukuthi imvelo inamandla ngendlela eyisimanga. Uqala bamabhodla bemandulo bekuthi uma kuzelwe ingane yentombazana beyithathwa kuyiwe entabeni kuyokwenziwa amasiko ixhunyaniswe nendodakazi kaMama uNomkhubulwane ukusozwaphi inyanga. Lethu mayivela bonke iningi labantu besifazane bayesikhathini abanye babhocobala bashawa isizi ngobani inkosazana enkulu inyanga the moon. Inkosazana enkulu le yakunawo wonke amakhosazana. Inkosazana yokuqala enkulu injalo impela okuyiyo egayideni amakhosazana akhona la emhlabeni jikelele. Qala ingane yentombazane beyithathwa babamabhodla iyiswe entabeni kugcinwa amasiko kaSozwaphi kubizwe noNomkhubulwane umama wenyanga ilanga. Yes. Kwenziwa amasiko leyo mkhosi bamabhodla isenziwa namhlanje. Ingakho imvelo isiyekelela kanje ngoba kwafika umuntu oyisitha wasikhipha entweni omdala wayesibeke kuyo. Ekuyiya isiguide saxetshuka ngeke uyenze lutho ingane bayalekela ikhaya. Ngeke uzenze lutho bamabhodla. Ingakho kubona emhlabeni kunje. Even ingane yomfana beyithathwa lolu suku esazi ngokuthi isonto sunny day bekuthi makuyi sunny day ingane njalo ingane bekade izelwe kulelo sonto lezo kusukela ngomsombuluko kuze koshaya sunny day. Sunny day beyithatha ingane kuyokwenza umkhosi ixhunyaniswe nendodana okumvile iqala ilanga entabeni ngalolu suku kuthiwa sunny day ilanga. Namhlanje lo mkhosi awusekho. Namhlanje yebo iyagcina imkhosi kaNomkhubulwane kodwa sekuyagcinwa ihistory seyilahlekile ukuthi lento yenzelwane sekuyigama ubani umnikazi wayo lento. No into ebuye phela yenze lokho umfokaZulu lemkhosi yagijima yazoxhaswa isitha. Lokho kuyinkinga ke bamabhodla ngoba ingakho silimele ngalolu hlobo, ingakho imvelo ishaya ngalolu hlobo evikela thina singabantwana bemvelo. Abantwana belanga injani impela singabantwana bemvelo. Thina kahle sifana nabantu abalidubile ikhaya. La umenza wasibeka washiya khona ngoba sesenza imikhosi esingayinikwanga umenzi. Namhlanje insimu kaNomkhubulwane ayisekho. Mangathi kuhlalwe phansi namakhosi kuboniswana kubuyiswana ukuthi hayi asibuyelene emumva. Babamabhodla abanye abantu ke ike yake yathi badida kancane. Babamabhodla abantu yabadida indaba kaNomkhubulwane noNomphethokazi. Babamabhodla uma sikhuluma hayi ngibeke kanje ngaleli gama ngithi uNana Buluke. Uma sikhuluma babamabhodla ngoNana Buluke sikhuluma ngoNomphethokazi, sikhuluma ngoNomkhubulwane, sikhuluma ngomuntu oyedwa lapho. Umuntu oyedwa. Injena ke umehluko mawusubala.
uNana Buluke Mm. uma sesimbiza sithi unomphethokazi Mm. suke simbeka esigabeni sokuba unozala wemvelo umama omkhulu wemfihlakalo uma simbiza ngonomkhubulwane sike simbeke esigabeni sokuba unozala wamakhosazane onke aphinda bomnikazi wemvula kodwa empelweni umuntu oyedwa injalo impela bamabhola Yeah. kunamadami aqale phambi kwabantu bawabuka imlando yawo uyaziwa mathi kuba khona iziba namadami engaziwa imlando yawo lezo zibe zinjalo kuvamisile ukuthi ngaphakathi kube nabantu abaphilayo Kulezo izifo. yibo idalo zabantu eziphila lapha Ngaphansi kwamanzi. ngaphansi kwamanzi amanzi anezimfihlo eziningi ngendlela eyisimanga amanzi bamabhodla khona neziziba ezinkulu eziqukethe imami water abantu abaningi bebephambanisa kakhulu imami water nenzuza bethi ngiyakhumbula nje khona umoya ngambona ekhuluma ngenzuza wathi inzuza umuntu oyinyoka ngezansi umuntu ngaphezulu ngathashi umuntu nomuntu ngaphezulu ngezansi uyinyoka kasi ufish uyinyoka Yeah. lo muntu ubizwa ngemami water Yeah. koGhana nako Nigeria nako Tanzania ko Congo bakhona abantu abalanda amandla kulesa sidalo ekuthiwa imami water Imami water. imami water kunombondo abawenzayo bathenge umbondo bahambe beyonikela esizibeni la isuke ikhona ngamanye amazwi usuke eyishela uma itimqoma iyaphuma imami water mayise iyamgoqa iyohlala naye ngaphansi kwamanzi kweziba kudependa nokuthi inhlanhla yakhe lo muntu ivuleke kangakanani ngoba umunye uyahlala u4 years and into ebhlungu la ikudedela khona uphuma nezimfihlo eziningi okade uyibona ngaphansi kwamanzi ongamele uyikhuluma ezigcina zibe umthwalo phezulu kwempilo yakho ngoba kufunakala uyikhuluma uma uphuma uba nemali yonke uba nomnotho wonke uba nezinto ezinkulu abanye abantu abangenazo kodwa into egqilazayo ile information onayo ehlele emahlombe akho ongamele uyinika abanye abantu and futhi ugcina ubulawa ukucabanga njalo abantu and umuntu osuke eshele imami water akaphinda lale nomuntu osifazana impilo yakhe yonke ulala naye uyafika kuye spiritual uyalala aphuma emzimbeni ahamba olala naye phansi kwamanzi ezibeni indaba yemami water ijule ngendlela eyisimanga usuyibophezela nomphelo usuyibophezela nomphelo uba nazo zonke izinto ezinkulu kodwa iphisa uphinda ube nayo empilweni yakho yo and lesasidalwa meke wasibona imqondo uyahamba abanye bayaduka bengabe sabonakala ukuthi baphelele beke babona lesidalwa ekuthiwa imami water sikhuluma ngomuntu wesifazane oyinyoka ngezansi khona nemami water yesilisa khona nesilisa eyinyoka ngezansi father water isilisa inyoka ngezansi yes idalwa lezi ezikhona engabonakali ngehlo lenyama ukuthi mawungambulelwe kwelika moya noma ihlo lakho lingavulekile zithi masikhuluma masuthi ayikho le nto wakwayibona phi into enjalo ingesimo sokuthi awukahambi wafika phansi ekujuleni komhlaba njoba bamabhodla siphila la emhlabeni khona abantu abaphila la ngaphansi kwethu kuneyindawo bamabhodla ezama pyramid ezikhona la emhlabeni ezama pyramid leza indawo zinemgodi ekukhiphela kweminye imhlaba ekhona ngaphansi yeah mathe siba nemgodi esithola emgedini awubi mkhulu futhi lo mgodi kodwa meke wazama ukungena wayimpintsha wangena phakathi ufika phakathi kunendlela ekukhipha komunye umhlaba khona la kusho ukuthi laba basuke bekhuluma ukuthi uma uya komunye umhlaba imhlaba ihlukene yamabhola njalo kusho ukuthi hayi badlala ngathi la anginjalo bamabhola amathonela yakweminye imhlaba khona la alla hayi kude bamabhola yo njoba ngitsho
mina ngeke ngaphuma spiritual ngangena miningi imigodi nasemgedeni khona mina bamabhodla ngeke ngahlangana nabantu abamaselesele ngiphumule emzimbeni spiritual ngena phansi ngafica abantu abamaselesele umuntu ngqo abantu imizimba yabo abamaselesele bahlakaniphe ngendlela eyisimanga izinto abazakhayo ezinhle ngingababeka ezingeni lama alien ngendlela abahlakaniphe ngayo laba bantu bakhanda izinto ezinkulu ezithandekayo lapha eyingekho kulomhlaba esiphila kuwo amadolobha sengiwabonile lapha u6 anedalo ezahlukahlukene ezingafani ezizinhlobonhlobo ngize ngahamba ziningi idala kukhona even ngisho nohlobo lwabantu abanjengathi abanamakhanda amakhulu ngendlela eyisimanga baphila lapha ekujuleni komhlaba bahlakaniphe ngendlela eyisimanga babamabhodla kangangokuthi ngababeka ezingeni lama alien lezayidalwa ihlakaniphe ngendlela eyisimanga ama alien nama Anunnaki lezayidalwa ihlakaniphe ngendlela eyisimanga laba abantu abaphila lapha bahlakaniphe ngendlela eyisimanga benza izinto zenzeka lapha ezweni lapha and bamabhodla ngikusho lokho bakhona abantu abalahlekayo bakulomhlaba abagcina bephelela lapha kulemgodi kuleyamhlaba ushuthi njengoba uthi kunamathonela injalo omunye ahambe eyotheza ehlathini abona umgodi athi noma ngene ngephutha engaboni baningi bamabhodla abantu abaqhamuka kulomhlaba abavaleleka lapha abalahleka imndeni ayibazi baphelela bayaphila njoba bephila lapha ayisekho indlela yokubuyela emuva ngoba ngesikhathi behamba ishona phansi umgodi akusakhuphukeki bagcina bephelela lapha abanye bagcina behluleka ukumelana nempilo ephilwa lapha engafani neyala naliya ijwayele ukubi bamabhodla likhi ilanga ngale ilanga alifiki ilanga ngale so ziningi imfihlo ikamenzi ezinomhlaba abantu abangazazi esiye sithi masiveza thina abantu esimbulelwayo emese kuthiwa siyagula emakhanda ayikho lento esishoyo wake wayizwapha into enjalo ingesimo sokuthi umqondo wakho awuvulelekile and uyaqala ukuyizwa lento ingakho ungayikholwa omunye azagcina athi sibuka uPopayi kakhulu nanokunye abantu abangayazi abangakwazi bamabhodla lezinto ezidlala kuma movie na kuma Popayi izinto eziyi-reality ezenzeka spiritual mina ngiyibone ngamehlo bamabhodla spiritual bakhona abantu spiritual bamabhodla kunamabhubesi avutha umlilo kunabantu abawagibelayo abalwizimbe spiritual mawungambulelwe uzothi ayikho leyo nto ubuka ama movie kakhulu lezi zinto esizibuka ema movie izinto ezikhona eziyi-reality zangempela zenzeka kamoya bazama ukukuvezela ngoba umqondo wakho awusebenzisi uzothi ayikho lento imovie njoba sibone ema movie kudestroyeka ema movie mawuthi ya notice kuba khona umuntu ovikelayo kuba khona umuntu odestroyayo kunama movie bamabhodla akhombisa izinto ezizokwenzeka buka manje kwenzakalani ko-Iran kuyaliwa kunama movie akhona akhombisa izinto ezizayo kodwa ngoba umuntu akafuna ukusebenzisa umqondo ufuna ukubona ngoba nakusekwenzeka akholwe njengoTomasi ukuthi how izinto ezikhona okusho ukuthi ngamanye amazwi mfowethu mawusakhuluma kanje kufanele sibe aware ukuthi lezi zinto esuke siyibona zilapha kulomhlaba isuke iqhamuka ngalamathonel lawa aqhamuka phansi emathunjini omhlaba ziningi bamabhodla aqhamuka kweminye imihlaba ziningi ukuthi abantu abazi ukuthi kwenzakalani abazi ukuthi impilo ayisihambi ngalendlela abayibuka ngayo noma lendlela abatshelwe ngayo noma lendlela ababhalelwe ngayo phansi umcindezeli miningi imhlaba izinhlobonhlobo even lolu ama-pyramid siyawathola ngaphansi kwemhlaba ama-pyramid khumbula ngathi ama-pyramid madala even ngisho ngunomuntu yes ama-pyramid akhandwa idalwe ibeza ngama-Chinese magic amadodana elanga ama-pyramid lemhlaba lapha khona even ngisho phansi kolwandle ama-pyramid akhona anomlando ojule ngendlela eyisimanga ngoba kulomhlaba nje okwesiphila kuwo bamabhodla kuwe kwaphila idalwa bezenza izinto zenzeka kulomhlaba masikhuluma ngama-Chinese sikhuluma ngomlenze munye sikhuluma ngomveli iqala
Yeah. ilanga the sun like lahamba la emhlabeni ilanga njengoba ulibona limi lapha phezulu like lahamba la emhlabeni kuningi babamabhodla okade kwakwenzeka la kulomhlaba umhlaba mdala khomhlaba futhi ozobhubha ya kusho ukuthi bamane besho nje ukuthi uzobhubha basuke beyisholo ukubhubha komhlaba ukubhubha kwakho technology injalo ndaba ya ngoba ya uma ukhuluma ngaleyo ndlela ukuthi umhlaba mdala itechnology iyona ezosibulala mawubuka izinto ezenzeka ko-Iran nako-Israel suyabona nje abantu mabekhala kuqhuma lezi zinto zabo ama-hypersonic ama-missile ukuthi yithi so destroy umhlaba sibulawe yiyo futhi technology umhlaba uqhubeka udale bese uyikhiqiza kabusha injalo nje leyo nto enzakalayo yo ukubhubha komhlaba ukubhubha komuntu hayi ukuthi kubhubha umhlaba ngalendlela ecabanga ngawo ukuthi kowilanga noma kokwenzakalana ya imvula mayinetha manje uyabona ukuthi technology yenza yonke lento so zonke lezi zinto ke maziloke zenzeka sigcina zikhoza ulaka kwimvelo njalo ingakho uzothola ukuthi kunezinto esezenzeka esingayiqondi ukuthi zenzeka kanjani bese sithi ke thina insuku sokugcina angifuni mfowethu usize siyoyivala namhlanje singazange sibuyele kule kafezelo nayimpondo ngoba uke wayithinta sigcina la ekutheni amathonga amakhulu lawo ufezelo nayimpondo inkanyamba bese kuzoba umama womhlaba uphinda abe ithonga futhi elikhulu uphinda abe ithonga futhi elikhulu sibuye size sofika la kumahlengethwa oma dolphin zonke lezo zinto lezo mfethu ngifuna ukuthi usihlubele udlu bekhasini namhlanje ngoba khona abagcine besalile befuna ukwazi ukuthi why lezi zinto uyibize ngamathonga amakhulu babamabhodla ngiqale kanje yes amathonga amakhulu uyu umama womhlaba kumama Amon kuphinde kube inkanyamba ethi uma idlula kusiphuka yonke imizi intethe meke yabheka phansi wonke umoya ubutha yonke into ekhona yes uphinde kube ufezelo nempondo ongabonwa ngehlo lenyama umunye wake wathi wena nkululeko ubona kanjani pho khona abantu izinto akumele bayiqonde ukuthi kunezinto ongeke uyibone ngalamehlo ekudinga lelihlo lethathu elivalekile lingabonakala ngehlo lenyama ukuze ubone izinto lezo zinto uma uyibonile uyagula futhi ma uyibone ngalawe enyama uyafa nokufa umunye umqondo uhamba ngaphinda lapheka awu ngidlule la phambi ukuthi ngize kwamathonga uma sikhuluma ngamahlengetho khuluma ngabantu bokuqala bamanzi amadolphin abantu bokuqala bamanzi amahlengetho ontomfish balandela emva kwamahlengetho amahlengetho madala kunamadolphin abantu bokuqala ngoba ihlengetho even isho ucansi lithokozela njengomuntu malizala izala njengomuntu imizwa yayo injengeyomuntu ihlengetho abantu bokuqala amahlengetho phinde lapho ulwandle siphinde sibe namamamidi amamamidi ahlukahlukene azinhlobonhlobo khona abantu njenganathi mawubuka mase khona abantu mase banamakhanda ezilwane mase phinde futhi nama evil mermaid akhona lawa namazinya amaningi anemlomo emkhulu ayabulala ke lawo mama lolo hlobo linjalo lama mermaid alimbheki umuntu khona into futhi engifisa sidlule kwaphambili singene kweyamathonga bamabhodla okunotice yakhumbula ngeke ngathi abantu bokuqala abaphuma emanzini kwakwabantu besifazana kunento engifuna uyinotice uyazi ukuthi babamabhodla ulwandla lemthatha umuntu wesifazana isho kanje alumthatha umuntu wesifazana ulwandla okunotice abantu baziyo ngiyacabanga mhlawumbe bakhona abantu oseke weza ukuthi bathathe ulwandla kodwa kancane uzokuthiwa bekumuntu wesifazana khathi eningihlala kwabantu besilisa this is why kungani ingoba ulwandle nomuntu wesifazana into eyodwa ingakho ngeke uzwe kuthiwa umuntu wesifazana uthathwe ulwandle kunalokho uzoba umuntu wesilisa uthathwa kulwandle ulwandle lenza sure ngayo yonke indlela ukuthi liyamprotect umuntu wesifazana ukuthi anga affectwa ile moya ekhona lapha ulwandle ngoba abantu bokuqala bomhlaba baqhamuka emanzini kwakungabantu besifazana umuntu wesifazana wakhandela ulwandle ingakho ngeke uzwe ukuthi umuntu wesifazana uthathwe ulwandle
ngoba ulwandle lomuntu wesifazane into eyodwa njoba ulibona ulwandle lugubha amagagazi lingawugqiba umhlaba khumbula ngeke ngathi bamabhodla uqala ingane yentombazane beyihamba yokwenzela usiko kuphi entabeni exhunyaniswe nosozwaphi njoba ubona ulwandle limile lingawugqiba umhlaba libanje usozwaphi inyanga demon yelibambe njoba ubona khumbula ngithe inkosazana enkulu usozwaphi abantu besifazane baphuma phi ulwandle libanje obani sozwaphi asingene kweyamathonga ke bamabhodla masikhuluma ngamathonga amakhulu umama womhlaba umama Amona abanye badugayo uphinde uNkulunkulukazi aphinda abe umama aphinda abe umama womhlaba aphinda abe umama wemvelo nentaba nemifula aphinde futhi abe yithonga elikhulu khumbula bamabhodla kunabantu abathi mabethongile bese ebuthongweni bambulelwe imithi ukuthi uzokuthola ihlathini ethile ihlathi likuphi lisemhlabeni angithi kumama uqobo Amona angithi uyithongo kanjalo ngoba uyokhiqiza imithi ethile ewukuphila mama uGayi imasiphethe umkhuhlane bamabhodla sihamba siyokha ini ibos liphumaphi kumama emhlabathini angithi injalo impela umama uGayi uphinda abe yithongo uyithongo lokwelapha kahle ngoba phela uyokhiqiza imithi emihle nemibi ikhona nengalungile asikuphihli lokho ikhona nemithi engalungile ethi umoya ifakela umuntu afa umuntu uyayibona nto kodwa akaza kugqugquzela ukuthi abantu ababulalane ngemithi ile mimoya engalungile yafika kuleli yafika isimbulela abantu ukuthi ezinye izinto ukuthi manje ngathatha u1 no2 nihlanganise kuzokwenzeka kuzofa umuntu mase siba nethonga elikhulu okuyithonga elenkanyama labo bantu abasuke bembethwe umoya wenkanyama bamabhodla ubabona ngani bamabhodla labo bantu bathi mabelele ebusuku angikhulumi ngomuntu othwetshulwayo khulunya ngomuntu ombethwe ithonga le umoya wenkanyama umelele ebusuku umunye uyavuka aphaphama emfuleni angazazi ukuthi ufika kanjani usuke edonsa umoya wayo ngoba njalo bakhona abantu ababhekene naleyo nkinga angazi ukuthi yini omunye azagadwe ngoba njalo nje noma ekwahalala uyavuka uyahamba angazi umnyango uvule nini uyophapha amehlele eduze kwamanzi lo muntu onjalo ukuthi ufuna ukwenzelwa amasiko athize nami ngeke ngize ngiwasho la emoyeni ngoba ezinye izinto zakamoya zifuna ukufihla usitshele lo muntu osuke ebhekene naleso simo leso ukuthi yenza kanje namhlanje ayisekho imfihlo mina angazi abantu abantsundu abasenayo imfihlo uqala izinto beyifihlwa noma ingane uma ikhula mase beyibona ingane sisesigabeni sokuthi ngatshelwa lento itshelwe ukuthi hayi tanami impilo ukuthi nokuthi izinto ziyafihlwa fana nabantu bamaphupho injalo ahamba ukhuluma bamabhodla yazi abantu bamaphupho bangimele abantu engifisa ukuthi bakwazi bamabhodla iphupho liyafihlwa kunamaphupho amabhodla angameli waxoxela umuntu wangaphandle kunamaphupho avela ngesibi kanti azoqhakambisa ubuhle egcekeni uhambe lonto uyitshela umuntu ngabusenzeka abantu ngiyabakhuza ngalento ukuthi bahambe bebuza abanye abantu ngamaphupho hamba uyobuza umuntu wasekhaya isalukwazi esidala mhlawumbe umunye uzothi asikho nje isalukwazi thina ekhaya hamba ufuna umuntu oyisibongo fana nesakho kodwa kube ugogo omdala noma umkhulu utshele yena ungahambe nje utshela bonke abantu amaphupho noma uphahle mfethu ubuze kwabalele ukuthi nithini inkulumo asazi phela ngoba nabalele abasabe benzeli izinto ngendlela yasendulo nabo futhi bahambe nabo vele abasekho kwemvelo iconnection inqamukile kuningi konakele kuleli zoma amabhodla angiyazi lento ingakho sike sithi abantu ababuyele empandeni abasifundisa abantu ukuthi ukudla abakudlayo abazame manje ngayo yonke indlela ukuthi baconnecte nemvelo uma usuku ukuthi umuntu akahambe phansi ayinike isikhathi mfowethu aconnecte barefoot
ihlanganisa unyawo nomhlabathi injalo impela. uyinike leso sikhathi ukuze uconnect no mother nature. And masuke sikhuluma sithi abantu abaziniki isikhathi sokuthi makunelanga ekseni umuntu akavuka ekseni ahlale elangeni injalo impela. athola ilanga umbiza ngokuthi ubani umveli kuqala athole leyo energy ephuma elangeni injalo impela. ukuze uconnect nemvelo. Abantu abasithola isikhathi sokuthi makuthiwa nje umuntu unethubu semakhaya yabona akhulukazi egengese kuma rural areas emakhaya. So ukuphume nje uyehlathini uyohogela izihlahla injalo ukuhlukahlukana nje mfethu kwamahlamvu ezihlahla ukuhamba komfula zonke lezi zinto uyiphefumule ulalela umsindo wenyoni. It is very important. But abanye abantu abakunaki lokho bazi ukuthi hayi siqhubeka nesimodel lesimodel esenze namhlanje ubuchaza abantu mawuthi ushisa impepho hayi ugogo lokho engamhlabela nje akaphenduli ngoba imvelo akusaconnectile nemvelo ngoba imvelo iyona iwumxhumanisi naye wahamba ese disconnected ugogo kuzokwenzakalani ke mesihambile yo uyabhaquza la ukuthi angathi ngaxhuma nawe uyabhaquza that's a connection lahlekile. Sisahleli naye la insizwa udumo lwelanga uMageba siloke sincele njalo kokwansile ningasilandela ke lapha nepage lethu ku TikTok influence session ithi mabhodla ke sifune sithole abaka YouTube bahambe bosearch lapha na YouTube channel bafike basearch bathi I know my story. Siyafisa inganza wethu uthi nifike lapha na subscribe inganza wethu. Siyacela ni subscribe ukuze sikwazi ukuthi masenda ama episode amasha bese ama notification afike enze njalo nakini afika nireportela ukuthi khona okusho kufakiwe. So masuke sikhuluma ngaleli page la kaMabhodla ukuthi ake sifune sithole sisuke sifuna ukuthi umuntu khona to khona lapha ekhona abavuka abantu kepha singasho ukuthi sonke siyovuka kanye kanye inganza kwethu kepha uNkulunkulu nemimoya bazohambela labo nalabo abazokwazi ukuvuka bese bephinde bevusa abanye. Mfokazulu dumo lwelanga angifuni sishiye le elembe leqamanya amalembe ngokukhalipha because wakwayithinta sayithi halamuzi sayishiya kanjalo. So namhlanje ngifisa siye go deeper indaba yelembe ukuthi udumo lwelembe njoba nawe usudumo lwelanga namhlanje udumo lwelembe ukuze libe ilembe eleqamanya amalembe ngokukhalipha ngokwezibongo zalo kwasukaphi kwakuyapi yini esingayifunda kulento yelembe. Ngifuna ukugxila kakhulu entweni ethinta spirituality selembe bamabhodla ilembe lalinezimfihlo and futhi two kulezo mfihlo lalinazo ilembe lalingeyena lo muntu lo elaziwa ehuwe namhlanje njengoba lidume njengomuntu obenenhliziyo embi obenodlame. Uyazi ukuthi ilembe lalimbethwe umoya woqhamuka kwenkosi umlenze munye. Ayibengazi umlenze munye ubaba wempi ubaba wezimpi. Ukuzalwa kwelembe kwa prophetwa ukuthi kunendodana ezayo ezozalwa khona lapha ebukhosini. Babe ilindele ukuthi ingase mhlambe izalwe umakoti noma amakhosikazi la phakathi ebukhosini kanti lutho iyozalwa intombi nje ngokwesiprofeto kwathi kushiwo vele ukuthi kunengane zayo ezozalwa. Babe ilindele ukuthi ngathi izalwe umuntu osechelwe ngenyongo ebukhosini kanti lutho ingane ezoqhamuka izalwe intombi eceleni. Ilembe babamabhodla ukuzalwa kwalo noma ukubakhona kwalo lalizohlanganisa izingane kantu ezasehlukene sezinhla ukuba khona kwalo futhi kwangekona kona lokho. Imvelo babamabhodla ihlakaniphile ilembe laphinde ngoba vele laselizwile nangezanuso ezazikhona leso sikhathi nangamakhosi futhi amanye athi alitshela ilembe ukuthi kunesizwe sibezayo laselithi ilembe ngakuhle ukuthi sithi uma sifika lesizwe abantu babambisane. Uyazi babamabhodla ilembe lalixhumana nama-alien. Ilembe ngelinye ilanga ilembe lake lavuka
Yeah. kumnyama laphuma lahamba Mm. omunye uzothi inkululeko wawukhona yini Mm. ngiyakuphinda ngiyasho bamabhodla kunendawo library Yeah. ephethe yonke into eyenzeka la emhlabeni Mm. nalezi zinto ezikhulu yonke into bamabhodla imveli ya recorder yonke into Yeah. eyenzekalayo usuku nosuku Kunjani? lavuka ebusuku bamabhodla ilembe lahamba la endaweni yalo la elalazi khona lalihlangana khona nelezi idala Mm. lithola information yokuthi isizwe lingalawula kanjani isizwe Mm. ilembe lavuka ebusuku uthe umathe livukile amabutho abona ukuthi hayi inkosi ayikho Mm. inkosi uma ingekho avuka amabutho aphuma ahamba ayibheka Mm. ahamba amabutho azafike emahlathini kanti enhlanhla le afika amabutho ilembe seliqedile ngento elalizoyenza ehlathini Yes. la selibona ukuthi kunabantu abazali la selizama indlela ukuthi libavikele abantu ukuze bengabonani nalabo bantu kanti lihamba nje vele liyocashela labantu lezi idalwa seziyasuka ziyahamba zaseyibonana namabutho elembe Mm. khona lapho kwaba nomsindo amabutho elembe athi bamba ngobani babe even lawo mabutho agula wonke Mm. aze alashwa ukhokho kababa uvusa amazulu credo mutho Yeah. lawo mabutho Yes. egulela ukufa ebone ini ama alien Mm. ilembe lali nezimfihlo so bengizama ukuzoveza ukuthi ilembe phecelezi kwakungumprofeti ngoba ilembe belimbulelwa izinto ezenzakalayo ebusuku uma lilele ukuthi okay kuzokwenzeka u1 even noma kunento ekufanele akayenze beyilala ilembe mase liyambulelwa ukuthi okay ngoba emqondweni walo selifuna ukwenza u1 no2 no3 mase liyambuleleko yidala ukuthi yenza kanje thatha igxathu kanje ilembe ke ekubuseni kwalo ziningi izingane bamabhodla ezavela kwathiwa izelembe ekubuseni kwalo ngesimo sokuthi ilembe lali bhekele kakhulu ubukhosi nesizwe sakaZulu lalithi mase linqwalwa nqobile lawo makhosi emese lithatha abafazi bonke balapho libafake ebukhosini nentombi namatshitshi emva kwalokho inkosi ebusayo mase iyabulawa yes engazange ihambisane nokuthi ibe ngaphansi Yes. kwalo mase iyabulawa mase ibulewe emese kuthatha indodana yalo ibekwe yilembe ngokusemthethweni yeah so bamabhodla ilembe lalumuntu wawumprofeti laliboniswa futhi kakhulu izinto spiritual izinto eziningi ilembe liyibonile ziningi futhi nezinto ezenzekayo manje ezabonwa ilembe abamhlophe abangayibhalile phansi yeah ziningi angikuzwa kahle ziningi amagalelo enziwa ilembe nakwamanye amakhosi hayi ebukhosini bakaZulu kodwa imlando injani ayibhaliwe phansi ngoba ayikho into enhle ubhalwe umuntu omhlophe ibhala ngumuntu onsundu hayi ayikho nhlobo yeah maningi futhi namanye amakhosi ayenamandla maningi even ngisho umkabayi kaJama umunye owayihlakaniphe ngendlela eyisimanga umuntu engathini wayenzima kakhulu kulento yespirituality efundisana isizwe wayenemfundiso ezinhle umkabayi kaJama wayeyinika isizwe so kuningi ke okuwumlando okungasekho nongabhaliwe phansi yeah umlando wethu ubulewe wahlanekezeka kuxovene nje yeah ngobani ayikho into yobhalwa umuntu omhlophe Khishwa umuntu iqiniso osibulalela kufaka umlando wawuqeda lo mfana okuthiwa Alexander washisa ilibrary yayinomlando wonke wakwantu yeah basimosha lo mfana wayibulala wayiqeda ilibrary eyayiphethe wonke umlando kusuka la eSouth Africa kuze kushaya eKhemet woshisa ufaka umlilo namhlanje khona kulelizwe kunendawo ekuthiwa Alexander Alexandra yes la igoli hayi safanele ivuke
iningi indawo eqanjwe ngabantu abasibulalela umlando. Yeah. Ose Benjamin the Eben. So uze kwakheka iTheku, oPiet Retief, kwakheka oMaritzburg. Abantu mabefika bayidla hey Badla yonke into basicolonize baze bacolonize ngisho uJesu wethu. Basibuyisela uJesu oyiforeign. Ngoba sinoyeshua thina. Sineshua la isizwe. Asinayo uJesu. So manje yonke leyo nto isuka lapho ekutheni sicolonize ngokomqondo, sicolonize ngokomhlaba wethu, saze sazontshontshelwa ngisho uJesu. Yes. Sacolonizelwa uJesu qobo, wacolonizwa, wabuyiswa la esenenwele ezinde namehlo abloom. Namhlanje uma utshela umuntu ngokuthi thina sazi uYeshua, athi umuntu yena wazi uJesu. Sinaleyo debate njengamanje between abathi thina sihamba noJesu lonenwele ezinde, kube khona abanye ngala icela abathi thina sazi uYeshua and bayingcosana lapho because babamba imfihlo. Ngiyafisa futhi sike siphinde sihamba size singene endabeni engiye ngixoxelwe indlovukazi. Ezijule engizothi mase ngikhuluma mase idida abantu nti ugula ngempela. And lokho mangiza ngizoza ne-new information engaziwa ndawo. Le information lokhu ngayigodla nje. Ngayigodla nje. Kodwa manje sengiyabona sekuyisikhathi ukuthi angidedele noma ngeke ngize ngidedele yonke ngoba ulwazi liningi ngalendlela eyisimanga. Kunolwazi engakwazi ukulikhipha la public kanje ngoba ngaze ngigcine ngilandelelwa uhulumeni no government. Yeah, ngoba nayo captured wena. Ngiyengezwa kunezinto ezithinta umhla ka10 mayelana nama rituals asuke yokwenziwa lapho olwandle ezisizwe simnyama. Abanye abayazi lo mfihlo. Mhlawumbe ngakuthi usihleplela kancane mfethu for ukunikela nazo zonke lezi zinto. So njengoba ke nje sikwinyanga kaMarch. Yes. ngoMarch 10 ke siphinde futhi kube usuku mangaphose kwafika ngalomqalo wendlela kulelizwe ukuzalwa kuBnazareth. Yes. Agcini kuba nokuzalwa kuBnazareth ngomhla ka10. Siphinde futhi kube imanti yabantu bokuqala. Yeah. Futhi nje ngamanye amazwi inyanga lebusiswe kakhulu ngoba kuzala uBnazareth inyanga futhi okwazalwa ngayo abantu bokuqala. Masikhuluma ngamahlengetho. Amahlengetho aqala ukuvela nokubonakala kwaku10 March. Inyangeni yokugcina. Hey imfihle ngaka. Abantu abaningi abayazi lento. Abamhlophe bazophuma bamabhodla beyokwenza ama rituals, beyonikelela lezi ayidalwa zokuqala. Ingakho babona benamandla kanje yonke eminyanga bayivulayo ivuleka. Lolu lwazi balithola kuyithi. Namhlanje balibuyisa kithi sebezitshela ukuthi lukudimoni. Olwandle manginikela ngakuveza ukuthi anginikelwa ngemali emhlophe. Utholwana ama-fruit mangithi ama-fruit ithela abanye abathi ama-fruit ama-apple, obanana, ama-orange no-pop, even ngisho amadumbe nobhata kuyanikelwa ngalokho ukona kudla okunikelwa ngakho olwandle. Yes. Njoba kuzoshaya lo mhla ka10 nje zobe iphumile lendla. Bazo abamhlophe nje bawuphuma, even abamhlophe baze bakhe ngisho nezimbali uma sebeqeda ubuya olwandle bathenge izimbali khumbula izimbali iqhamuka kumama womhlaba beyokwenza ama rituals bazigeze ngobani basuke bayazi ukuthi inyanga yabantu bokuqala bamanzi okuhamahlengetho. Kuqala makuzoba kuqala bamabhola amahlengetho abededelwa ngomhla ka8 amanetha akhishwa abhukude nabantu. Namhlanje abasayenzi lento ngoba ngazi noma kushuthi bahamba babona ukuthi hayi man bazovuleka amehlo labantu. Bazeyibuthi why mhla ka8 abededelwa amahlengetho amanetha akhishwa abhukude nabantu. Kuzothi uMarch mase usuyela ngase kupheleni abuyiselwe. Why kuyaziwa ukuthi uMarch inyanga yawo. Kodwa thina sazi namhlanje asazi ngisimo sokani difihlelwe sidukisiwe. Kodwa lento bayithatha kuphi kithi komkhulu bethu. Bathe bethi hayi sesobamba izingane zabo. Yo injani impela lento bamabhodla. Yo so abamhlophe bayaphuma nje. Njoba kumhla ka10 yebo bazokugubha nje amasiko awamahlembethu ukuze bezotholana izibusiso namandla eqhamuka
kuphi olwandle ingakho babona bephumelele mase kuba ngathi impilo yomuntu omnyama inzima imini ngoba usinike ongayikona wathatha okwethi kanti lokho kwethu kunamandla lo kunamandla yiko lokho esikhuluma ngako masithi ake sifune sithole ukuthi singobani ake sihambe sibheka ngani zakwethu ukuthi sadukiswaphi ukuze sibuyele empandeni ngoba lo khuluma ngayo namhlanje fokadumo lwelanga into besingayazi njalo and baningi abangayazi uningi yeah sibhizi noma birthday lawa ekuthiwa hayi ngiyazalwa namhlanje izinto eziqhamuka nabamhlophe veza ukuthi iqhamuka kanjani yeah ngiyafisa nje ukuthi sithi ngoba nginalo ulwazi lezinto ukuthi iqhamuka kanjani ziningi kodwa manje ezinye ngiye ngisabasaba ukuyikhipha ngoba abamhlophe bagcina sebengilandelela ngoba ngazi deep izinto abazenzayo umsuka wazi ama-holiday siwagubhayo angekho kuyikhalenda lemvelo mangikhuluma ngekhalenda lemvelo ngikhuluma ngofudo omkhulu bethu bebebuka kufudo ikhalenda besiney'nsuku eziwu-28 ikhalenda ufudo yebo ufudo yeah iy'nsuku zathathelwa kulo ufudo beziwu-28 yeah namhlanje lokho akusekho yazi ngitshela indaba kade engayazi siyabuya nje sizobuya nazo ingakho ngithi ngifuna kulokhu mangibuya ngibuye nezinto ezintsha ebezenziwa yes nomsuka walezi izinto esizigubhayo manje ukuthi zisukaphi okusho ukuthi ngamanye amazwi mawukhuluma kanje mfowethu kuyacaca ukuthi indlela okhokho bethu ababekhuleka ngayo yiyo le injalo impela yiyo le abamhlophe abanamathele kuyona injalo thina base besibambisa okungesikhona injalo impela ingakho ke abantu abaningi bekhala ukuthi siyakhuleka kodwa imithandazo ayibuyi buka bona bahamba beyokukha ihlahla bageze ngazo bahlala ama-hour emanzini asikwenzi lokho thina sigeza amanzi anensipho esiwanikwe yibona bona bageza ngama-flowers bahamba beyowakha ey'ntabeni babeke lontonjeni bageze bahlala ama-hour ake sihambeni siye laphana-ke ku-TikTok ingane zakwethu sifike siseshe ipage likamabhodla mabhodla ake sifune siyithole bese siphinde futhi siyosearcha laphana ku-YouTube channel sifike subscribe ingane zakwethu sisearche sithi I Know My Story podcast then ila nizokwazi ukuthi nithole khona zonke lezi nkulumo esikhuluma lapha awakho ukuvala mfowethu sibonge nje ithuba silitholile kulokhu ngiyanithembisa futhi nokuthi hayi yes kulokhu ngizoqhamuka nezinto ezintsha abantu abangazazi yes soqala sivule ngidalwa ngathi singangalibala lokulobe phansi ukuthi uvula ngidalwa ngokuhlukahlukana namagamazi ukuthi ezinye inhlanga bababiza ngobani nomkhubulwane ngoba kuthina sonke simbiza ngonomkhubulwane abanye bambiza ngongcweti kanjalo so ngena lapho sengivala nje ngiyatholakala ku 065 607 9052 065 607 1952 ya WhatsApp iyafoneleka ngiphinde futhi na ku Facebook ngitholakale nguNkululeko NK Kululeko NK kwi profile picture yami khona insizwe ekuthula ungisanimbokazi engisuke ngimi nginayo kwi profile picture i account yami le yona kuphele nginayo ayikhenye nanokuthi ke bakwethu abanye abantu bayahlupha ngesimo sokuthi babuye bafone even ngisho nasebusuku abanye abantu baqonda ukuthi nami nginomndeni nginabantu ekumele ngihlala ngipende nabo isikhathi nanokunye futhi engikucelayo ukuthi umuntu mengibhalela imessage wabona ukuthi isikhathi siyahamba angimphendule azama ukungifonela nakhona futhi alokho engizama until uyoza ngithole kodwa bakwethu into engicelayo abantu abamuthi ungifonela 9 ebusuku kuyalena nami ngisuke ngikhathele ngisimisa ukuthi abantu baningi bakhulu ebusuku nosuku abanye bazofuna information kune information ke ngakwazi ukuyikhipha public kwe media kune information engiye ngiyikhiphe private kwabanye abantu kodwa siyaxoxiswana ukuthi kwenziwa kanjani nginane page enginalo ekusuke kuyimina kuphela usuke ekhipha enye information elikhona lapha na WhatsApp phinde sibe nalo futhi ipage ake sifune sizithole nami ngikhona ngomuntu ohlala vele bonke kakhulu nothando sithola kubantu nesupport kuningi kakhulu okusizayo
Yes. kunalokho esenikuzwile ngoba ulwazi luningi lingangolwandle. Aw. Injalo impela. Aw siyabonga. Sibonga nje nesineke sakho. Sibonge nokuthi uchaze mfowethu. Nami ke ngapha uma ufuna inamba yokuthi ujoyine kwi group njobe esechazile ake sifune siyithole. Njobe echaza ukuthi asikwazi uqedela zonke izinto kuma YouTube channel kuma episode o TikTok njalo njalo. Sisuke summarize nje lapha bese sikwazi ukuthi abafuna ukukhula kamoya nabafuna ukuthi sikhulisane ngalento njoba sike sikhulume nganza kwethu ukuthi sidinga kulesi sikhathi ukuvuka sibuyele enhlabathini sibuyele la sasiphuma khona indlela yethu yokubuyela ke nganza kwethu ukuthi si-implement ekutheni sibuyele sidla ukudla kwethu okunomsoco esikhipha phansi enhlabathini mfokazolo ukuze sikwazi ukuthi siconnecte nemvelo. So ngithinteke kule number 084 801 5007 084 801 5007. Mawufuna ukujoyina nje kwi group ake sifune siyithole njobe sechazile udumo lwelanga ngithinte kulo number bese ngikuthatha nje ngiyokufaka egroupini. Mawungithinta ke ku WhatsApp ungaveli uthi hi because awukhuluma usho njalo. Ufuna ukuthi mawuqala nje WhatsApp usho ukuthi awusawubona babamabhodla ngusibani ngihlala endaweni ethize ngicela ungijoyinise egroupini. Ngibonga kakhulu kubantu abaqhamuka abasho kanjalo. So uma ubona ngakuphendula uma uzothi hi isikhathi asikho enganza kwethu sokubingelelana ngo hi ezintweni ezifana nalezi ukuthi ufike uhlale phezulu kodaba. Nganza kwethu ngiyabonga kakhulu ngabantu bamaphupho. Siyacela nganza kwethu sicela abantu abaserious abathi mabezofika bezobuza izinto babuza izinto based kulezi zinto esikhulumayo lapha kwi episode ezisuke ikhulunywa umfokazulu. Uma sekudingakala ukuthi sihumusha amaphupho asikwazi ukufika lapho nganza kwethu asiphiwanga kulento ukuhumusha amaphupho and njobe sechazela umfokazulu iphupha kuyonto okuhamba uyikhuluma nanoma umuphi umuntu because ingozi lento yephupho. So mhlambe ke abantu abafisayo ukuthi ke bathola incazelo zamaphupho abeke bahambe baye lapha ku TikTok baseshe incazelo zamaphupho na ku YouTube njalo njalo bazobathola abantu abakwaziyo ukukhuluma ngeindaba zamaphupho ngoba siye sithi sibhizi nokunye nganza kwethu. Hey umuntu avela shaya ivoice note ende echaza iphupho ongazi ukuthi uzolichaza ukuthini because iphiwo zabantu ayifani nganza kwethu asiphiwanga ekutheni sihlazi yamaphupho. Nina bengashana kamenze niphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi nganza kwethu ake siqoqa amasakazana ethu sinomfokazulu unkululeko udumo lwelanga nomfowethu uthulane ngalemva kweinkinopho umfoka Mkhize. Hayi sithi khomo inganza kwethu kepha ke siyocela ukuthi nisilandele njalo epagini lethu ku TikTok na ku YouTube na sepagini lakho umfowethu unkululeko ku Facebook. Kepha ke esinishiya nakho nje kini nonke sitho kumhlophe kodwa camakho ake sifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV, I know my story. Mabhodla TV.